Kajinga ki isong kalan mengor ka Jantia Students Movement, kabala poi sya kasngi kabaar hakmat ka DC Office Jowai, barha pelau ka GHADC ban penbor ya kabor district ban weng ya ka kerdop krong khajana, kabala bu ka Karbi Anglong Autonomous Council hakhanduli. Kani kajinga ki ka GSM kalayo ya ka jingkersya na upat nongsong snong ka khanduli, ki balawan hiar kentai bat shenrang ban syong hakmat ka pelau ka DC Office bat GHADC. Shwa ka jingshong kalan mengor, ka GSM kalatur ha GHADC ha ka sipau tarik naitung, ha ringkat ka jing tho bat pertas laban penram ya ki MDC ka GHADC, ki ba syam la le AA halor kani ka jing ka khanduli, ka bala hab ban khang ya ka let kawan upat ba, bat khayi khaba, bat rap riang, ha pedeng ujat ben riau Karbi bat panar, hadian ka jing persya ban bu kerdop ka ki AAC. To ini ngan ni kesni man wan ini rengkat wa kisten man be ni bhai kam ke thnong na do ni mit ti pi wa kisten man be yong ina thnong pen pau ye te ke jing snau si ye ke jing cha le ben yong i tai kam te de ya rai ki de ke wi ke sur bo ya wan ki ni ha ko i men sin ya ki ni ki sen yong i kham tam ke JSM ki de yu na do ke khndi terik na perchang ki homi chaprang uyada nak banta yang kita kijat buru ku cita cepat order. Te ini wan ini wa mensin ki bat kijing kublai ko kerpang ya ke sen JSM ke him kia ha ku pajuyu ya kita kijat buru tu po ke ni ke state makhari ya yang kamong no kham tam ya cita cha ke chnong khanduli ku da yu kamada katu da su dap le banai kita kijing ki ke wajia citai kam te on liang yang kam ke chnong ga thau kam kirang ba the bun sin the deputy chem how JDC the lia chem UCM how kerpat wa le ki yete wa kam bat ha ki le kular ki wa tola kamon kerpat ye pi wa ngab ha man ku jai bat man ku ya cha handai chem wa hadu kat ni man kata kijing ya yang yong i kijing yang cha yong i uman ko ku sesro yu bat wa kata ke entrik taket hadu kat kini kisni nang nek ke itu gunong yang gitu Karbi dang gitu rengkat wa cepai ke pelit jongki bat kwa chem jing do ye i wa hadu kat kini ki benai kam ong kat tu dakut wa ke benai rep wa ili rep likhi i chaka thau ke hali ke benthor yong i kham tam ko chepok ke chnong Karbi cha be cha kedong man ke sni na ke te ka dau i kam ke chnong wa yui wa ke te ke jing klam yong ke sarkar yu sar man ko khia man ko sting kam te ke jing khublai ko korpang hadu kate kham tam ye ke sen ki wa him ye ke ni ke jing kit kli ku yarap lem ye i te ilat ni ke jing wan yong im to da ke jing khut yong ki handai lang ba ke jing yu yong i lang ba media wa ki khat him gi kam ke te ke sen ku kit kli ba kli bat yarap lem ye i te wan yu i men sen ki ye ker chan lang wa ki bat kerpat la ke ju por wa ke sarkar jong i him khia ke ni ha ku ya kalam ye pembaik smart ni baha lada uman bat ko kam ni kham tam i den jar baci kam ni citai kam wo ong ke sen le se i lem yo sai ha ku yo so lang rengkat ke jing ya lam yong ki sen yong i bat kerpat le wa yawro hi ki nong chong chnong yong kari khasi jantia yong i ha ku yo khri khmat lem gi i bat yawro ki jat sen le ya khri khmat lem gi ya pat ye yu lang ki ya kata jing chem jon jar yong i kata tok jing wan yong i ni kaski ni na la ni ko kam na liang yong kaman be ko wi na ka chnong khanduli wada chem sker ya ite jing pendik ya ima tadang hagi niki benai ki udah dep sedang itur hagi chnong yong i sedang ai ulalu ti dang do hagi chnong yong i giwa he yong i nang lai ki cha khmat i man di man be i bod in den ta heni por pen pawa mani wam ye di ukun po dono po mesin yong i man be yong chnong khanduli waro wi ai pertu yong man be yo sakhiet i ki wa he ki yong i de perchang ki ulali ol di nam sakmat yong ga an yong ga sarkar kat wa ga sarkar wan bu pathiau ki tang khadiak la ta i lem ban si kam ki man be yo ye ga ni media ga yong phi ha po gi ni ci arsngi ta i kam gi man bel i kwa ai man uyas no man sen lang wa phi ta wan ni ne gas ngi ni de wi i man sen lang i ya phi kam ki sen yong ga JSM mo ya em kti lang i tru wa phi
พี่และUM kti langพี่ceru bai kam ada madi ya gini ki jinjar iwala le banai gak tu depoy le banai kam ong i kam gi man bai ki to ukit ma yo ska di te jing e o du ka di i gi man bai kan ni em phero re perkhadi ya gi khon ki wadaw he ki wadaw kun daw khamri prang gamon chong suk chong san gi ma ta i le man da chemika ta ka jinjar ta i le i tur prang manu ya sai inai banta yong ki khon ni wadaw he statement go wi kamon u chong gi ha ka chnong ta yuluti iman ya ki khon ni u yo gu chong suk chong san tangal dai mesin yong ka man bai was ngawrit karpare ye pi ki sen yong ka sen JSM wo him kia pi mho wi pi i gam ni openg ki pi do ha chiteng yo le se i pi i iman ni gam ki konsuan ta karpare dai mesin ni was ngawrit dai mesin ni was ngaw kia nga kam ka man bai ko to pai ye te kia ye te chon ye te jinjar chem skia de jing thang wa man chnong yong i kam ong hawa chwa wo thia kmoy ka chnong ka tha ong i jog khman khai step jog khman nei banta i rep i khi yong i waro de tipi upo ui de deb ukba de deb uchara uli thong im yo ki khon nang bon jing da wa gi i gi man dei talalem yo i rep ukhi de yo pusai ye ki khon tanga karpa de mesen ye pi ki sen em kti lang phi chru ba i lo em kti lang i chru ba phi pom ho u e phi i kam wa e ka sarkar ha gini gi wada det em go pai em go yo em go karsan i ta yo lutia kam ki man be yong i ka chnong khan duli u chania tali talani ha phi ki sen le ya lam phi i o body ngal kam go wi man be em man sen ba op sia ha gani ka sen la cha phi pria di kan thai ngala kloy op sia wala o kloy o rai kut i dai mesin op sia lang ha ka sen wada yo te jing e la o di ya sarkar bo ten ga i la yo lutia man u chania do ha phi hi ki sen ta u em kti lang i u ya kre lang i kam ra thoi he ti chi rob dai lang u ya ku lang i chaprang ta i gi man be la yo luti i yo ya la luti lang i wa phi ta nga do te le chi bo mesin gole kajing likhi yong i nadu tu kusngi nadu rakatu ni teman kesing gole te nadu tu monde Tuesday ni Wednesday dem ngajing likhi yong i ha ko wow pertai he chwa ka session yong ka akasin kong na pertai ke slogan mudawa wow kenria ya ka entry tax gate ku emo po snong khanduli but ninle de chongwani chongklan mingor hiti khmat yong office yong deputy commissioner ni man go gole wa ichongi hini mudawa biang naka GCC wukulam dane wo ule no ni bentau kenria no ye kati entry tax gate te hakan tu kecingkeli go pi ong pi wa em mon kaliang yong ki wa ukala wa dakut wi kalam hendri haduk kate UPM na kaliang yong ka district administration le na kaliang yong ka kaliang gi MDC le UPM gi ukut wi kalam iwan hijing ito wa kanika entry tax gate te i kam wa kalam i nadu ka deadline ko wa bo inadu to ka memorandum go bo inadu ka le paltrik kam kalam chi itu wa la ka sarkar map ko ijing dawa yong ka sen le ne ijing kwa yong gi paj ba nong chung yong khanduli ini kaliang ka sen i puteni ijing ikhi but you ong le ka jing ikhi la le sngi man go jai Handra yu ong wa hakasin go so dane kasin go san yu man go kham tenge penduk thia penduk dem ya ki bor yang district ya ka sarkar ya kini ki MDC QM uro ini ni ba tip chi wa ka khanduli hi dang hap ko hapo upur sam yong gebri nyau trep na ka por yai ban ni te kamu penkenmu ipi kamu ong ipi wa kajing cha ban ben na ka por kinong chong chong yung khanduli hitai yung cha pendik yung kina kapor i kam na kaliang yung kasing mne khamat upat i jing cha ban ben yung perdo personam yung i QM hitai po chnong khanduli tani kasin go le kinong chong chong yung khanduli le dawan gi wo e jing kerchan ye ni jing dawa he jing to wo kanria ya ka entry tax gate QM hitai po chnong khanduli kate to kamasai na kaliang yung kasing aw ka chnong khanduli nakadaw yung kajingbu ya ka tax kit da ka karbiang long autonomous council kengkat kamuman kate debu lai gifos yung ka asam kau nadu ki CRP nadu ki police personnel ki MHI nakate kadaw kat kam kajing klam ginong chong chnong yung ka khanduli bon ki dathut kam kamaja kpo homan ka thawrep thariang ki em ka chakmat chitu nyo deu lai ki lai khan urep uriang
man ka jingdo nong go kro ya ki prado prasnam ku mata Khanduli ne te ka daw ne kaliang ke JSM rengkat bagi nong chong chnong yang Khanduli bo jing kerpat khmat CM wa skabha wo e ke jing yada kamjo wo kerja no ya kini ke tax kit rengkat bagi ni ki asam personal ku tai ki wo pendik ya ki prado prasnam yang ketai ke chnong dan negeliang yang ngalek kwa opha ke message cha u CM u honorable CM Conrad Sangma. Sir, we are here today to sit in demonstration. It's not that we protest against the government or against your leadership, but it's a sign that we demand the right of our people, the territorial integrity of the state. So sir, please do give the protection for the people of Khanduli. As of now, there's a lot of conflict there, like people cannot go to the field, cannot go to work, cannot go to cultivate for their livelihood. So, from our side, we humbly request you, please do ensure the safety and integrity of our people and the territorial integrity of our state.